पाउसेदे युम्पम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की नागा सिंह दी मणिपुर दा अदुमक लेना बलेप सखराबनी एनएनपीजी हेवरोन दा मोइवा गे इंटरलोक्यूटर गा आन बोइना वरी सानखरे मणिपुर की नागा सिंह दी मणिपुर की टेरिटोरियल बाउंड्री मनुंग दा अदुमक लेजनवा मंगजौना फिरेप लौजखराबनी आइना नागालैंड की नागा सिंह की अपुनबा ऑर्गेनाइजेशन ओरिबा नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप एनएनपीजी ना फोंदोरगले एनएनपीजी की वर्किंग कमिटी ना थादोरकपा चेरोलस ना मखातान हाई मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओरंबा नागा फुरुकी मियोइसिंग मिंगवेना फलबदा रिसांग काइसिंग अमसुंग यागमासो साइजाना चिंगबा लुसिंग बसिंग असना मणिपुर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहंदना बगिदमक अकनबो वफुम कैमरम थबलंगे मतममदा एमएल कल्फानी ना मणिपुर के चीफ कमिश्नर ओरिंगदा मणिपुर के नागा लुसिंग बसिंग उखरुल दा कौदुना नागालैंड के मिनिस्टर सिटेन जमीर उनहनखे मतमदुदा जमीर की मैकेदगी मणिपुर के नागा ताबलम सिंह असि नागालैंड दा पुंचिनलर बगे वफम हौदोकपदा मतमदु की नागा लुचिंग बसिंग अदुना मखोय मणिपुर की गामखै मनुंगदा दुमक लैजना फेरेप लौरमखे मरमसिना हौजे हौजे नागालैंड के हेब्रोन कैम्प दा लैरिबा मणिपुरी सिंह असि अयाम्बना गेस उन लैरिबनी मखोय अमसुंग मखोय की मसा मसो सिंह असि मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की मखादा पॉलिटिकल अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट सिंह फंगलिबने असिगुंबा नागा सिंह असि नागालैंड लैना बखोनरकपा अमसुंग इनाय ताबा याबा थबक धरम सिंह चाथरकपदा एनएनपीजी की मैकेदगी यारोय हाइबा वफम मंगजौना फोंदोखेबा लैख्रबने मणिपुर की नागा सिंह नागालैंड पुंदबा हाइबसी ममंगदा मखोयना लौजखिबा फिरेपने हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागनिथोय की फेब्रुवारी कुनमपनदा दिमापुर की एग्री एक्सपो ग्राउंड पांगथोखिबा एफएल अर्थ मिटसु एनेसन आइम की लुसिंग बथुंगालिंग मोइबाना सुमहाके अमसुंग मणिपुर की नागा सिंह फिरेबसी चपछाना खंगनख्रबने लोइना नागा सिंह लैरिबा मणिपुर की गामखै असि नागालैंड पुंसिनबगी वाफम असे खननिगाय ओइदे हाइना फावबो फोंदोख्रबने मसिना मखोय असि नागालैंड की सिटीजन नते हाइबा ताकसख्रबने मसिदसु नतना मखोय की सोशल अमदि कल्चरल पोजिशन खुदिमक मणिपुर अमदन हेना लुमना लवी हाइबसी मयक्सना खंगलबने ममंग तक द फानखिबा मणिपुर की नागा चीफ मिनिस्टर सिंह कैर खन रिजोल्यूशन लौदना मणिपुर की गामखै की सरुक इंची अमा फावबा नागालैंड तिलहलोय हाइना फोंदोख्रबने असिगुंबा फिबम असिदा नागालैंड की नागा सिंह साउथर्न नागा की लुसिंग बसिंग असिदा चंगजबगी मरम चादे नागा सिंह दी असुंबा अमदि फेक्ट युमफम ओइदुना हिंगबने मणिपुर की नागा सिंह असि फिजिकली इमोशनली पॉलिटिकली सोशली अमसुंग कल्चरली मणिपुर स्टेट दगी निंग तंबा ngamdana लैरे असिगुंबा मियोइसिंग असना नागालैंड की पॉलिटिकल की ओइपा हिरमदा यामना हेना खुद थिंगजलकपा हाइबसी असुंबा ओइरोय हंदक पांगथोकिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदसु मणिपुर के नागा लुचिंग बसिना मखोय मखोय की मसा मसो खंगना चानबसिंग मेरिप ओइना थादोरकपा पुनमकना खंगनरिबने असिगुंबा मियोइसिंग असिन एनएनपीजीबु एंटी नागानी हाइना फोंदोरकपदा नतना अकी अखंग पिरकपदा पिरकपसी यामना इकाइनिगाइनि हाइनासु चेरोलसना मखा तारे नाकल अमरोमदा एनएसन आइमबदी इंडिया गवर्नमेंट अनी की मरकदा सथरिबा नागा पिस्तोल कसदा इंडिया की इंटरलोक्यूटर ओरिबा एके मिश्रा नंगसी एनएसन आइम की हेडक्वार्टर ओरिबा दिमापुर के हेब्रोन दलोपसिगे जनरल सेक्रेटरी तुंगालेन मोइबाग उनादुना वरी वताई साराखरे हाइरे हाउखिबु कुमजा लिसिंग अमग जामपन मरफुदरा तरेता नकल अनी की मरकता बैंकॉक एग्रीमेंट साइन तौदुना वरी सानबा होख्रबा तुंगदा हंदक इंटरलोक्यूटर एके मिश्रा अमसुंग आइम की जनरल सेक्रेटरी टीएस मोइबाग के हेब्रोन दा अहान बोइना वरी सानबने एके मिश्रा ना दिमापुर हेक थुंगलबग महकपो एनएसन आइम की मिलिटरी चीफ एंटोनी सिमरेना लुजिंगबा कैडर सिंह तरामनो ओके हंदक हेब्रोन दा वरी सानबगी थब पाइखलगलिबा से नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नाइफियर युना नागा पॉलिटिकल इशूगे कोर कमिटी की मिहुचुंग लोइदना हौखिबा चैउलदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग होम मिनिस्टर अमित शाह उनरुरबगी तुंगदा पाइखलगलिबा थौसेलने एके मिश्रा अमसुंग तुंगालिन मोइबागी वरी सानबा दु चौरांग पुंग अनिरम चथगी आइना आयम की किलो किलोन्सर होम मिनिस्टर एम डेनियल लोथाना फोंदोरगले लोइना वरी सानबा असिगी तुंग कोइना चनबा याबा रोइचन अमा अथवा मतमदा पुरकलगनी आबगी थाजबली हाइन सुमाखा ताखे आनंद रवि के मोट चेंदुना हौखिबा चाहिद इंटरलोक्यूटर ओइन हापख्रबा एके मिश्रा से पेस्टोर की वरी सानदबगिदमक हौखिबा निंथौगाबा नुमित नागालैंड थुंगलखिबने माकी नागालैंड खोंगचदा सिदा दिमापुर लैबा लैदुना आइम की लुसिंग बसिंग कोरमक कमिटी ऑन नागा पॉलिटिकल इशू की थौपुबा सिंग अमसो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप की थौपुबा सिंग सुगनगने पनबजाबदी हौखिबगुम जा लिसिंग अमगा चांपन मरफुदरा तरेते नेशन आइम अमसो इंडिया गवर्नमेंट अनी की मरकता पिस्तोल सददुना लाखिबने मसिगी मदुंग कुमजा लिसिंग अनी तरा मंगा की अगस्त अहुमता प्राइम मिनिस्टर मसा मगसरुक यादुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खुरेक पिनाख्रबने मखदरकवा अतोप पाउ अमदना कक्सिंग ट्रेजरी ऑफिस
Ayuki pung mafanda office kana ba yathang inadre. Foto kapan na fans nursing da ayuk pung tara fawa office hang bangai na kre. Thasigi amadagi lenga kilosang kutimbak ayuki pung mapandagi thabak tawba hogadabani aina akan border lai krabaso. State hasigi lenga ki office kya da yathang asi kang nasan da bagi mabi chaung da tari. Kaksingi sub treasury office da sunga si ayuk pung tararom taraba fawa. Staba mada lakta badagi office so london leramba maram da foto kapa lakpa loirava. Pensioner Cameron awapa mayong naki. Masih sunatana SDO Kaksingi office so. Ayupung tara bu favuda staff ani home daki hena leram dawa paumising na tongan ba mafam cinta koi na chatu na yang selo bada theng na rakhe. Kongsa da dugi saruka mo na Kaksing sub treasury da paumising na ayupung mapan makharam ta bada changselo bada. Sahi jam laba hal kan office asig staff lak ngai dun na leram ba theng na rakhe. Loina pung mapan minute jangkai khara helak bada. Staff makhak lak ka office ki thong so hangke. Staff aduna fongtorok bagi matungi da office asida staff daruk lai adobo paumising atuna mafam atu da ngai dun lai ringai matam dade atopai staff sing atu lakpa thengna rakhide khongsa da dogi makha tarak po ina SDO Kaksing office da ayuki pung tara khara helak da thongki loina na hariba matam atu office atu da sukna gi staff ani hom khakta mafam da lairam ba thengna ke staff sing atu fongtorok bagi matungi na hariba office asida hausi staff tara ka taruk thapuk tori bani haire Makata na Kaksing DC office ki campus manung dalai riba tongan ba blok sing office sing dasang luba chang duna yang luba dasu harap office sing asegi staff khara ayuk pung tara hela ba pawda laklam da ba theng rake amarom da district asigi tongan ba office sing da staff sing matam chana laklam riba sigi matang da permission hang ba wangi pa kom pira duna district asigi DC hai district asigi lai riba tongan ba office purna maki employees sing lenga ki jathang matungi na ayuk pung mapan phawa gi manung da office karak narba magjugan akan bajatang pidun khangan ke balai krabani atu bakasi upung tara helaba favuda office karak taba thengna river staff sing mangjong authority ki abalo ke balai te atu moina mak Kaksing gi SDO oina poriwa p Kredananda gi onadi imung manung gi ana ek yaw maram na tha amagi soti lau ke balai haire panbaja bari state asiki langa ki loisang sing ase ayupung ba pandagi nungtil pung mangha makhai bawa chayula mage manung da dabit magani thabak sona da khangan krabani Novi amada kihelova nova ama kaisum sang yaukre. Imphal eski mafam amada kinupi masa amba sahi nauribi. Novi oibi ki ikai komna ba kyar kana makan laba matung kihan bagi tautok sing jataduna sujat taunar ba hon halamba. Nova mangasi special judge pokso Imphal eski kona jail da thajan kre. Kona sagi judge RK Memsa ngasi pikiba. Order mada matang thagi tangmari fawada jail da thajan kraba. Tangmari fawwa jail da thajan kraba miyu edo thawan resi ki lilong tulen khondagi. Rahmat Khan bogi mayum sahi kun suraba miyoni haire. Taudu kasi kamari leitan women police station Imphal is the complaint of a victim ki apopana tarok padagi. Kezaji sa thapa horaki bane. Complaint la sige matungina women police station ki kangpu amana equis oiriba miyo yasi tha asigi taragani thoi namitang pung taret makharom tarapada fagat ke. Loin na court futhok laba matung police custody remand lok thaduna laki bane. Taudu kasi kamari leitan na fangba Paudahai victim or bisahi na uribi nabi masa asig may magtada tengkang kaya ragan na. Nabitangi matam de equis asin na laglag na pi oibi ikay kum na pamahan bigi bani ada so equis masana yajare. Masigi tung na pi masa asit hagi kong kap lag tabadi equis uri banufa asida victim ki makay dagi kangan ki adoba equis asin na mirwali ayba kang tuk na nabukulay amaga. Hidak devlet mga amaso nufi asida pido na sabaw na nabakangalam ki. Victim uri nabi masa asin na hidak piram banamit ki nabitang dagi hauto na sabada thang nava. Namita iha tharaki thawdok adugi pawasi egoist masada harba matamda napi asiga lainariva mari lapthok na napi wafam phongtok latuna khanabagi thawdok thoke tungda victim oribi miwi asina khangba wabadagi masana sujat tawjana bahona khibani loina victim asina tha asigi teret ki nongthilpung anirom tabada hodak tuna sujat tawna bahona badagi hojik fawju hojik hospital da laying sattaduna lairi haire Amarom equis ki council la court miyu asi Japanan wari ana thamla khiba loina equis ki apuk finasu Japanan ni ana lauthok pina bacharo lama pisilake adomoy bangasi ki onadi kona Japanan ni ana lauthok ki mathau ta thabak sing sathagadaba leibana lauthok gamdi ana su court ki order da falle loina court ki maikei ki Manipur Central Zen Sajiwagi SP da su equis asina mari leina ba authority the conventional statement pt forward tongana thamna ba khanan ke Equisi CGM Imphal is ki mamang tha asi kun mga dapotorok na nabasu kangan ke atopa pau amadana disable giving sina duna sel kharamba juvenile ama yauna mi kulum doi fare
State asida lana sel khaiba ki tabak singi manung channel lamdam asida leiriba disable singi ming sijina duna public tagi lana sel kharam ba juvenile ama yauna miyo kulum doi ngasi state platform of disabled people organization of Manipur gi volunteers na hafta kangjai bung sangai gi mafum tagi phakat pangam khre hari hiram masi kamari leidana ngasi konung mamangi hafta kangjai bung gi ta pang thogi ba pawgi mifam amada organization asigi supervisor Dr. Safam Jasovan Tana Haikibada, Hausi Pang Tholi Bidits Evel Singi, wheelchair basketball ki tharom asigi sil lang bagi question chen ba sida hariva miyo singa sina makoina paisa khairak padagi phagat pangam khibani disable singi ming sina duna aran ba mongda sel khaire habagi pawasi mamang taki hongna ta khrabani hariba miyo singa si miyo ama khaktan losing duna tongan ba mingda salai raga miyo sing amamda lupa chom pi duna employee oina sinaram bani kaibul lamjau da leiba New Hope Life Foundation for Disabilities amadi Tagil Khongban Deliver Disability Welfare Organization Arba Sangsanani asigi mastermind oriba miyo isna miyo kya niekton ta sengna disabled oin leijere singpo miam da aran balambida masak ta khan da hona river asita sengna laibak thiba thawu gamane asiga ba thong singa silamdam asida thawlakani haina sa tawrude bakoi gumba kaya asina asumna tawba asin disabled sing asi hana dagi auna public na lana uviba amadi response tawbidaba respect tawbidaba asida hena mateng ohelle faraba miusing asina haidorak pagi matungina mastermind asina tawriba mo asi disable gi namada employee thamduna paisa tanba group amani haba khangba gam le haike group asina sa taram riba thawng asi disable force na moina nungai taba phawe kaidel da fort hatun jon bang makhoi gi ming sine tuna sel tanba asidi laibak thibane asiga ma thawng asi tawbi gano haina mamang dagi media gi kuthang da ker khana phongdo pasu laikre adubo akan bani hatun makhoi bu nam thabi bagi mong da tawba asidi nungaite asigi thawng asi ta sengna miyoi nifurom na satharam bani aduba madugi manung da miyoi kulhum doi khaktamak phabang mauki bani maram asin hiram asigi matang da lengang na amade mari leina department na miyang changbi iraga makhoi ki mastermind wariba miyoi se phagutuna lemawriba miyoi singbuso phagalaga an gi iba matik chaba serak bibiu loina na asiguma thawng kya sathariba organization sing adu suta sengna register body over oidabra amadi sumlibra haibadu thidok viraga asiguma thawdok asi matungda thoktana pa miyang changbiu haike maka tarakwa atopa pau amadana sahi taraga humdoi khak tangari vida bimasa ama Andhra Pradesh da miyoi marfu changduna thane fon chumna rep tawkre rep ki thawdok singi manungda yamna thamui sokpa thawdok am boina masagi sahi taraga humdoi khak tangari vida bimasa ama thane fon henna namduna prostitution ohenduna Andhra Pradesh amasung Telangana ki brothel sing da thaduna be marfu henbana rep tawbikre magoi sing adu ki manungda khara amadi thawdok sing asigi king finni aduga kuntra mangana prostitute singbu control tawba miyoi singni aduga atopa sing aduna customer singni case asigi mari leidana hoki bala ba pupon meter police na miyoi tara fare pawgari fort matungi nadi thawdok asiga mari lenan miyoi humpudra mari faga da wale nabi masa asi gondar dagi ni police na rescue tawki bane thawdok asigi wari sida bada yamna thamoi sokningai oiri sahi nawri nabi masa asi hoki ba sahi gi jun thada COVID-19 gi hostel amada mahaki mamaki mamanabi haibanupi amana yoki bane thawdok asigi men equis wari ba victim asigi mamaki mamanabi ne haina namthak tori banupi asigi mamingna Swarna Kumari kawe COVID-19 na maram oraga victim asigi apokpi mama asi hostel lai khida badage equis nupi asina mahakpo mamagi mamanabi ni ajinduna mayumda yoglage haina poki bane equis asina ngang furga sat khibada thawng sing asi victim asigi mapati knowledge amada leite nuvi asina ngang asi pudun satkrapa matung da namduna prostitute ohen kibane thawdok asigi matung tarakpada hokiba sahi lising ani kun mathoigi Agas da victim asigi afokwa mafan masana pe asi mangkre kadai thlei bagi ana police da complaint ama file taropadagi police na khudakte action lokotuna case asigi mari lenana mirot odun leiriba 21 taruk fana da ko thi duna lakhibani police na sa tharaki action adugi matung ina sahi asigi January thada thawdok asigi 21 oiban mi ama phaba ngamke masigi matung garang April taraga mapanda Gontur West Zone police na bi teki mairoi ama yauna mara leirava mioi tara phaba ngamki loinar victim adu rescue dauke nabi masa asigi fibam ostum haki chahi noriba aduge kodong saba logduna tongan ba geng china nabi masa adu leiraga tongan ba mafum ke da puduna namduna prostitute ohenki ana Guntur West Zone gi SPK Subrajana fangdoke aribeda content singa sigimar uiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yengbiriba panamuk pathagajari channel asana domda kanarabadi subscribe to video subscribe to bir moloinana like and share to busu kabai kunu panambakpo amakana thagajari